Hey, Ade. This is 2018 Navajo 1 Lesson 16. Ashahanta Atle. Ashahanta Atle. So this is your pass-off idea. Okay. Alrighty. So here we go. Yasn't is 2004 yen. 110. Ashahanta Atle. The Nebekea Pakago. Senel Celine. That's what happened. Ashanta atlete. Jenne bedati ahagi ya tahalne. Okay. Besh pata sa ana yadato ya tahalne. Ashanta atle. Tha naznele yilange tahnahaz tha. Okay. Sa alange sazana walye. Sa aketo sazana walye. Tlatnal sos ich inne walye. Hatta 110 Ashana atle nda atle the nebekea bakago senel silin. Yasnt is 2004 yeah da 110 Ashanda atle the nebekea bakago senel silin. Ashanda atle de nechat I ya yada halne. Ashanda atlete dene bedadil ahagi yada halne. Khayshitato ya yadalti. Besh bantas ane yitato yadalti. Ashanda atle khaysh yilange da haztra. Ashanda atle tha naznele yilange dan haztra. Sa khashwalye. Sa alange szene walye. Sa khashwalye. Sa akedo szene walye. Sa khashwalye. Sa nal sos ich ene walye. Kashila, that's your pass off.